Mu karere ka Kayonza umusore w'imyaka 19 y'amavuko bamwicishije amabuye kugeza apfuye. Aba bagabo bicishije uyu musore amabuye bivugwa ko bakoraga ibikorwa bihabanye n'amategeko, bagakeka ko uyu musore yagiye kubatanga akajya kubareka kuri polisi y'igihugu cy'u Rwanda, aho bano bamwishe n'umundi basanzwe bakora ibikorwa bimwe nko gucukura amabuye y'agaciro na zahabu n'ibindi bicukurwa munsi y'ubutaka mu buryo butemewe mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse abangaba bamwe mu bakoze kino cyaha bamaze gutabwa muri yombi, mu gihe abandi bahise baturuka nyuma yo kwica uyu musore. Ni amakuru y'incamugongo yumvikanye mu karere ka Kayonza y'umusore witwa Habimana Samuel w'imyaka 19 ukoraga akazi k'ubushumba mu kwahira amatungo arimo nk'inka. Akaba yabaga mu kagari ka Rukara mu murenge wa Rukara mu karere ka Kayonza, yishwe n'abantu bacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe, ndetse bamuziza ko ayatanga amakuru kuri polisi y'ibyo bakora. Mbanje kuguha ikaze kuri Kidasamura, kandi buto yanditseho subscribe ujye ubasha kubona amakuru n'ibiganiro byacu. Uyu musore yishwe n'abacukuzi b'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe kuwa gatatu ku itariki 3 Ukwakira 2025, ubwo yararimo yahira ubwatsi bw'amatungo ndetse bw'umukoresha we witwa Bahati Charles. Abaturage bavuga ko abacukura amabuye y'agaciro muri kariya gace ndetse aka gace mu buryo butemewe n'amategeko ndetse cyangwa se mu buryo butemewe amabuye arabaho. Munyihanganire iyi nkuru ibishimwe ikabazo. Biravugwa ko aba basore bamuteye amabuye ari amasore cyangwa se bamwicishije amabuye ari abasore basanzwe bakora akazi ko gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe. Bakaba baramusanze aho yararimo yahira ubwatsi, bakamutera amabuye ndetse akiruka akabahunga, ariko akaza kugwa mu idamu ahita ahasiga ubuzima. Bamwe mu batangabuhamya babwiye itangazamakuru Ukwezi Times ndi gukesha inkuru ko bamwe mu bishe uyu musore umuhungu bamuteye amabuye bamaze gufatwa, ndetse abandi bagashyikirizwa inzego z'ubutabera. Gusa bamwe mu bacitse nabo baracyari gushakishwa. Umunyamabanga nshingwabikorwa umurenge wa Rukara Nyirabizeyimana Immaculée nawe yemeje iby'aya makuru, avuga ko byabaye mu gitondo cyo kuri wa gatanu. Yagize ati amakuru twamenye nuko ahagana saa 5 zishyira isaa 4 batubwiye ko yaguye mu cyuzi cyitwa Cyabatanzi kiri hagati y'akagari ka Rukara n'akagari ka Rwimishinya. Yaguyemo rero ahita yitaba Imana. Twahageze nk'ubuyobozi duhasanga yamaze gupfa, ndetse tuhagera nk'ubuyobozi bw'ibanze ndetse n'izindi nzego z'umutekano, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ndetse na polisi. Kugeza ubu umurambo wa nyakwigendera wakuyemo ujyanwa ku bitaro bya Gahini gukorerwe isuzumwa. Muri aka gace rero uyu musore yiciwemwo hari ibirombe 3 bya kampani yitwa Vumico, ndetse byahagaritswe na RMB birimo ibyo mu kagari ka Wangire. Umusore rero wiciwe hariya nuko ibyiwe byagenze. Inshuti abagore muyihanganiriye, umunyarwanda uba mu gihugu cy'Ububiligi yishe umugore we, ndetse bamwe batangiye gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye by'umunyarwanda wagaragaje ubunyamaswa yibwo yicaga umugore we akamwica nabi. Ndetse Ububiligi buvuga ko bwamaze guta muri yombi uyu mugabo wakoze bino byaha birimo byo kwica umugore we ndetse no kumwicana ubugome. Bivugwa ko abangaba basanzwe bafitanye amakimbirane, ari nayo yakuririye uyu mugabo kuba yakwivugana uwahoze ari umugore we, ndetse babyiranye n'abana barenga 2. Uyu mugabo rero akaba yaramaze gutabwa muri yombi, ndetse akaba agiye gutangira gukurikiranwa n'inkiko kugira ngo aryozwe bimwe mu byaha arimo arashinjwa, birimo no kuba yarishe umugore we akamukura mu isi y'abazima, ndetse akamwica amunize kugeza ashizemwo umwuka. Ntabwo nagenda nkubwira amakuru ko umuhungu wa Chilombo Tshisekedi ari kuvuga ko yarasiye abantu mu kabari. Umuhungu wa Perezida Felix Antonio Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwa Antonio Tshisekedi biravugwa ko yashwaniye mu kabyiniro, tumwe mu tubyiniro two mu mujyi wa Kinshasa, ari kumwe n'abandi bantu barashwana biza kurangira ahise abarasa. Amakuru avuga ko ibi byabaye mu rukerera rwo ku itariki 4 kuwa gatandatu ndetse Ukwakira mu kabyiniro kitwa Nova gaherereye muri komine ya Gomba.
Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaramwo abo bivugwa ko bari muri ako kabyiniro barimwo barwana mu gusohoka, gusa bivugwa ko harimwo abarashwe ndetse amasasu akabafata bakanakomereka. Bakuru bavuga ko mbere yuko Antonio Tshisekedi atangira kurasa, umuhisi n'umugenzi yari yabanje gushwana n'uwitwa Jesse Bukasa, bikaza kurangira arashe abo bana.